Zulai ni somni pakhat zirtop ni ani a. Manipur episode som pariat nak an ngai thale don ani. Nimin le voina Manipur buaina thulang sar ber chu. Zo na thlak nula pahni chunga meitei ho rong taka chet na kha ni. Antor na kha soi thiam theilo khopharap thlak ani rualin. Khatia Zulai ni som pakwa a video aron viral vakha. Chunglam remruat zok ni ina hriat. Achan chu khati khopa Manipur zo fa ten ti du dan na le mang an na antor lai khan. India ho tu ten beng an chut ngon san mak ti lo rual ani lova. Kan Prime Minister Modi angoi rei dan te po kan hria. Rampo na trang zokin Manipur thil thleng ron ngai venin. Mi hring dik na chan vo ra be na. Human rights pal zut na na sat zia an ron mua. India chu malaturin an ron phut hial ani kha. India chuan chin fela nein kan ram chung thila ni a ronin rol su ti in a chang let zui chutiang khopa ngai saktu nei lo Manipur zo fa te manga anga chuti mek lai chuan zo na thlak nula pahni thil ton rap thlak tak mai video aron dar ta chiam maya aron dar ta chum maya le reilo te a India ramadeng chuaka khovela fan ngal Nimin lama khan India ram media lian zongin an puang ta chuai maya. Parlamenta hial na men lawa in hial na chok chuak. Rorel lei thei lo khopin opposition party an tang na. Supreme Court hial a trong chuak phong mai boka. Manipur mai tei lam an ming chene hle. Manipur mai tei dem na chu India ram social media khovela adar chum maya. Kan state ho tu zinga po puzoram thanga ZPM leader pudu omate MP puvenate Minister Chen khatte pon Manipur video viral chungchanga an ngai dan an ron puang chuak Mizoram State Chief Minister puzoram thanga chuan Twitter ati hian ron tar langa Manipura tharum thona rap thlak tak hian Chen state chau ni lovin rampum thlengina ngongani thilom dan hi a chezual hle ni inalang Video viral ka mu khan karil ro khoi tak zetani ka nging loi ani ber mai Manipura kan vai phei mei chepani mipat mei chet na ti nom na le pong sual tuma kong an zo pui video hi arap thlak tak zetani za ngai na nei lo ten musit na le mi hring ni na nei lo ang mai nan che ani mitam takin nun na an chan to a thisen chuana hmuna changta a taksalamati du danan na sa tagathleng thilom dan hi kan tire turani don lom ni ngoi hi kan du thlan na ni turani lo remna le nun phung pa nga ya kir le thuai turin kangen du ani Manipur government hian rang takin mala se ka du tak zet mai hei hi thil tul takani central government point remna wat theinan kong zong hal turin ka bei sei hle a Chuvangin Manipur Chief Minister N. Biren Singh le Honorable Prime Minister of India Sri Narendra Modi ji ta chu malangal turin ka nge na thil sual ti tu te chuan remna ma chon nge ro se ti in puzoram thanga chuan Twitter aron tweet Manipura President rule puan ni ro se Mallikarjun Kharge Nimina Parliament monsoon session hon na niya Manipura sexual violence thil thleng chuan House Bawruwa ka ti tang phet le. Congress ho tu le Rajya Sabha leader of opposition Mallikarjun Kharge chuan mei thatira tanga nam le nam in kara buaina chuak na sat berna. BJP na athunun Manipura president's rule puana phut. Opposition party rang te floor ruai tu te chu Kharge chambaran thukoma. Hemi nu hian opposition tang ho chuan Prime Minister Narendra Modi chu House of Parliament pahnia suomato chuan phuta Manipur chu akanga ni berto mei chia de chu pong sualan nia ransa ang maya sarua ka khalkalan ni ma se Prime Minister ero angoi reng thung Manipur chungchang hi chipchiar taka soi ho kan dua Prime Minister Modi point house a hetiang bok hian thu chiang takina soi turani ti in Kharge chuan Rajya Sabha soi Congress ho tu chuan Manipur Chief Minister ban thuai turle President's rule man ani kan phut bokani ati Kharge le opposition member dang engemaw zatin House of Parliament pahnia hriat tirna anpe
Manipur buaina thleng zong ti to pani dan tur chungchang soi ho an phut Manipur chungchang soi ho phut awanga buaina a chuana sata wangin house pahnih hi ni khata tan chol leilok ani Modi atong chuak ve ta thlathum do na ngoi chia hnuwa zofa nula pahnih video viral hnu le India mi pui kan phut dual hnuwa Modi chu aron tong chuak ve ta ram Prime Minister Narendra Modi chuan Manipur tharum thona thleng chu adem thuwa soya he thil thleng zo na thlak nun la ta chunga nun ron na hi mual phonan na sa takani a hei hian thin lunga tina a he thin lung hi thin rim na ina khatani aron ti ve sup mai voina hian in zinga karon dinga he democracy ro rel na karon din hian ka thin lung hi hreom na ina khata thin rim na ina khatani Manipur thil thleng langsar tak hi khoi civilized society tan po thil za thlak takani ti in Prime Minister chuan Parliament po na monsoon session tran mai na soi Manipur meitei mi pa pung khomin Kuki zomi community a meiche pahnih saruaka an paret tir le mi pat meichet na lama an deu so le an ti nom na live video chu zofa te tan mangchia le thin rim eng phiara ri karap rap na thamani a ma se Kuki zo tribal te lama India mi pui an tran pha hlau thung ti in soila kan soi sual lutuk lawang khathil thlang wang khan Manipur meitei le an CM dem na aturu tek hle a Parliament monsoon session an tran don chawa Manipur hi presidency rule a omtir ngai opposition party lam chuan an tum dona Manipur lama buaina chuakin silainen boruak du omlo athleng chhun zomani phei chuan presidency rule an puang lawang tia soi thei talawa ma se BJP hian Hindutva politics an khelmio wangin atira tanga ruwa manlok vek ani boxia wangin hei hi athleng thayangem ti ero ngai tu tham takani thaumai nula pahni rong taka khoina mo phurtu jingami tunhleng hian mi pakhat manani to video viral wangin parliament a inhialna turu taka chuakta eptu party ten Manipur thil omdan chezel chungchang soi ho na nimin parliament session an dil chungchanga in au buaina anasa hle a Rajya Sabha le Lok Sabha a chuan opposition party te thawma ring hle Parliament monsoon thut khom hi ni khata tan ti to pani ta ringotani House pahnia hian opposition party te na setakin an au chuaka Speaker hian Rajya Sabha le Lok Sabha chu nimin khana ti to playlok Rajya Sabha khan engthil nge thleng jing session an ti to pa Upper House of Parliament chu tran le ani chuan Chairman Jagdeep Dhankar chuan listed paper da turin angena Union Home Minister Anurag Thakuran Cinematograph Amendment Bill sangni somni pathum phartura ma alak tran khan eptu member te chu anron rideu that to a House a eptu hruai tu Mallikarjun Kharge chuan chuma session tran atang khan Manipur chungchang soi ho lo phut to a Mase pakhat ma phal sakani lo ni ina soi Dhankar hian opposition member te chu konkoram vong reng turin angen zui boka Mase sloganeering chhun zom zelani awangin house chu ni khata tan ti to pangai ta ani Lok Sabha engthil nge thleng nimin chonudar nia house a in khom tran ani meu chuan Manipur chungchang bak opposition lam chuan thil dang soyan tum lo bur eptu member te chuan Manipur ti in an au chuaka achangin Manipur akang Manipur chu halani tiang chi ten an au chuak boka Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi chuan Parliament House pahnia Manipur chungchang soi ho na nei ani don ti sarkarin a soi chiang to ani ati mase eptu member ten thuan soi chhun zom zela proceeding kai hruai tu Kirit Solanki chuan Lok Sabha chu ni khata ta na ti top ta ni Prime Minister Modi hian Parliament chunga Manipur chungchang hi soise kan du Shashi Tharoor Congress MP zinga an chuan tolol English thiam nal takle thu soi thiam chungchuang Shashi Tharoor chuan Prime Minister hun rei tak ngoi reng Prime Minister hun rei tak ngoi reng chuan ngei tu ti thui hle kan zinga tu ma in kan hre thiam thei lovani kan man phalo
ngoi reng thei lova bo ruak a om ta hi alom om jok le a tuna hian parliament a he thu buai hi angai ven ve sat to nge yang chu kan du dan po ani parliament chunga thu a soi huna soi ho kan du a parliament pona thu a soi to a media te hne na thu a soi to a kan lom hle a oki ati sang tran to ani tuna chuan a o chu parliament chunga ya hriat kan du to ti in a tong el thiam hle Supreme Court alung oilo Manipur sarkar khak malangal ro misual te hi zu an nilavang Modi July ni som hi a court session na ya Chief Justice chuan ni som pathum thlathum sang ni som ni pathuma Manipura mai chepani chungchanga Manipura mai chepani chungchang video chuak te hian min ti lungai hle a state sarkar hian ti tak zetin ma ala ka ngai to ani ati Chief Justice of India Dr. D.Y. Chandrachud chuan July ni som ni khan Manipura thil thleng lungchhe thlak tak hi ngai tu turin Attorney General of India Venkatram ani le Solicitor General of India Tushar Mehta te telna pola dina court chuan mei chepani pareta video chua communal strife man ro atana man gender violence thlen tu human rights bo chetna na saber tia soin alung oilo thu soi July ni som ya court session na ya Chief Justice chuan Supreme Court chuan Union Sarkar le Manipur State Sarkar pahnih te chu he thil lungchhe thlak tak thlenga malak na rang te update ngal turin a hriat tir July ni som ni pakhat hian case hi ennon le ani ang he thil thleng hian rampuma thin rimna siam ani Chief Justice of India D.Y. Chandrachud chuan thu chua siamin sarkar chu rang taka hmala turin a ngena rang taka hmala ka ni lo chuan court chu a in rol tur thu mangena vo khan Plathuma pum trap to ti in Prime Minister Narendra Modi chu tong chuak lo thei lo din hmuna ading ta sia state ranga Chief Minister zong te chu mei chia le nau pang te him na ngai poimo turin a ngen he poi khoina ra phlak taka wang hian hre omna thuk takin atuam ni in a in soya hre omna thuk takin atuam ni a in soi Modi chuan misual te hi zu an ni don lo ati Manipur lamka rawral na hran nei phutin norhoi hotani nimin khan lamka meitei te la ka rawral na hran nei phutin kongzo run puina yani lamka a public ground ta mi sang chuang pung khomin tuibonga peace ground ta sarkar in rel bol na hran in kai hroina hran nei phutin protection nei rally for separate administration please recognize our separation from Manipur tite too much tribal blood has flow tite separation only solution ti ziak banner te po in lak hran hi a solution om chhuna ni ti in ziak banner te kengin kongpuya nor hoi hotte an pung khom we want total separation tite long live tribal unity tite Biren government down tite ba ka adang te po an au chhuwa pui remna zonga nor hoi hot hi nampum ti boitu video lungchhe thlak tak viral nu ani soito angin zona thlak nula te torna ra thlak tak kha India ramapol enge mozat civil society political leader le Bollywood te chuan he thil thleng hi andem na sahlom le Ralia hian Union Home Minister Amit Shah nena memorandum thelu ni a lamka a Deputy Commissioner kaltlengin memorandum hi thelu ani separate administration nei an phu tani ole thil dang po kan puang hei thei hri lo ani bera kan nula te torna ra phlak takin mi puiro rel na ram lian ber India ramach kan nula te torna ra phlak takin khovela mi puiro rel na ram lian ber India ram asoi hing dan hi chunglam rem ruwa tani thei mai lo mo ti hi ril ruwa oma an torna hi kan tor pui tak zet he thil thlen la ya video thalak meitei lamina ti viral atana an du mi lo tur kha thlakhat vel nu aron viral ta phut mai sia zofa te torna na men lo hi khovel hriata puan zarna man ruwa changta ni hetiang renga boru ka vung chhozela ni chuan president rules a po Manipur hi om lawang te soi thei talovani